Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 25 январь 2026 жыл. Достор, Чүй облусу, Кемин району, Чымкоргон мал базарына келдик. Бул жактан койлор тартып киргиздик. Азыр могу бодого өтөбүз. Момундай букалардан да тартабыз, тугандар. Биз менен болуп каналды колдоп, видеого лайк басканды унутпаңыздар. Сиздердин жардамыңыздар менен биз 180 000 катталуучудан аштык. Базар жүрүп жатат, жаңы базар. Бүгүн биринчи күн иштеп атат. Аябай сонун болуп атат чынында. Эл дагы көп. Токмок жабылган, билесиздер. Бул жакка келишти. Бардыгы. Анда эмесе чекеден көрсөтүп берейин. Жаңы туулган торпоктордон тартайын. Мо беде урукпу? Ассаламу алейкум. Бедеге урук тартып коюпсуң. Кана, мына бир тууганда бар экен беде урук. Каяктыкы карап алтабы? Кара беде. Сокулуктун беделери. Экспорт бар гөлдүкү 125тен. 125 сом. Гөлдүк экспорт. Булчу? Бул мынакей Межотинский деген сертификаты менен сертификаты менен кара беде смена ана. Биз бияктыкпыз. Ушу базарда иштейбиз. Канча бедеңиз? 350ден бери атабыз. 350 сомдон номер кана? Айтасызбы? 0704 0704 90 41 11. 41 11 мынакей. Чалыңыздар. Кеминдин ичинде чала берсин, доставка кылып. Кеминдин ичинде көрүп жаткан бир туугандар болсо доставка кылас болот. Макул. Доставка кылып берет экен. Эл өтө көп туугандарына. Кой базарлар тарттык. Чымкоргон мал базары. Бул жакка эки навес түштү. Бул жакта деген жол мына машиналарды койдурбай атат, иштеп атышат. Могу жаңы туулган музоолордон баягы тартып көрсөтөйүн, адаттагыдай. Мына соода болуп атат. Канча экен ушул эже? Канча экен баасы? Места кылбайсыңарбы? Жаш музоолорго места кылып коет. 65 дейт. Байке. Канчадан? 48 эркек бургачыбы? Эркектер 48ден дейт мына. 48. Эже кандайсыз? Бул жакка келдиңизби? Токмокту жаптыңар. Бул жакта болуп атат. Канчадан сурап атасыз? 35? 35 эркек канча? Эркеги да ошондой. 35. Моочу? Булар 55тен. Булар 55тен. Булар канча күндүк? Бир жумалык. Бир жумалык. Мына Канча экен бир жумалыктар? 35 миңден сурап атат. 45тен эркектер. Берип көрүңүз. Берип көрүңүз мына. Кайсысын аласыз? Булар 55тен. Я, байке. Кайсысын берип атасыз? Мына тандап туруп берсеңиз. Жакшы экен байкем. 25 берейин. 25 дейт. 30дан берип. 30тан бербей жатыптыр мына. Рахмат, содаңар берсин. Канча бул? Бул электе. Баасы? 32 экен. Жаш музоолор мына жаңы туулганда. Байкем, чечпей койбойт белесиз. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз каякта? Түзер этет эстекадан бер жак жагында турат. Бер жак жагында. Буйса өтөм байке. Мынакей. Канча экен байке? Баасы? Алдым. Канчага? 46. Буйрусун ургачыбы? 46500га алып кетип атат туугандар. Көрүңүздөр. Дон кабар. Ооба, дон кабар. Ассаламу алейкум. Рахмат байке. Алдыңызбы? Мына байкем койлорду алып турду. Канчадан болду? 15,5. 15,5 миң. Жакшы алып турсуз. Козуларбы? Козулар. Козулар экен 15,5 миңден. Базар кандай экен анан? Жаңы базар. Сонун. Сонунбу? Болду, машалла. Мына алып кетип атат туугандар. Канча дедиңиз? 85. 85 эркек. Канча жаш? Ай. 10 айлык мына, бирок жакшы экен мындай сөктү. Байке канча бул торпок? 70 дейт мына ургач. 70 дейт. Булар канчадан болду? Алдыңызбы? 69дан ургачылар. Могу 85 өтө сонун болду. Жакшы экен. Өзүбүздүн жергиликтүү шүйт, Гөлдүкү каяктан келдиң Гөлдүн? Чоктал? Чокталдан келиптир мына. Чокталдан келиптир. Бир тууган. Биз менен болуп туруңуздар. Анда эмесе кеттик. Мына кимдики экен байке? Сиздикиби? Бул биздики. Кандайсыз? Жакшы. Канчадан экен? 120дан. Ар бири? Сементал. Сементалдар ар бири 120дан экен. Мына. Содасы болот. Содасы болот дейт байке. Мынакей содасы бар. Онлайнга сатабызбы? Сатабыз. Айтыңыз номер. 0702 072 01 01 22 22 50. 50. Байке сементалдардан алып келип бересизби дагы? Алып келип берем. Заказ берсе. Заказ берсе. Макул анда, байке. Мына ушундай жаш музоолордон анан мындай музоол эркектерден баштап тарта беребиз эми. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Канчадан бул бука торпоктор? Ар биринби? Ар бири 100 миңден.
Bir yaştan ötken okşayt he? 1,5'ga barıp kaldı. 100'den surap atatın ake çekede. Bazar bul riyat, bul jagında da var. Azı görgöz berебиз. Biz menen bolup kanalды колдоп, видео лайк басып турсаңыздар лайктан. Башка бир тугандар көрөт да. Канча экен бул эркек торпок? 75 дейт. Мына 75 сурады. Мына канча экен? Ассаламу алейкум, ургач. Urg'achimi? He, 65 so'radi. 65 ming. Savdo qilib atasызбы? Qanchaga? Berdingizmi ana? Bersam mayka bermaydi. 50'ga bo'lmaydi. Artdan ko'rsatib qo'ying. Mana 7 da var. 7 de var deydi. 65. Enesine жаңы bölüp tur. Emtir жақсы, he? Жақсы qarang. Aa. Tek qala barib kelengel hem olib bari. Sodаңызды берсін байке. Жаңы базар қандай анан? Жақсы, Жақсы бу? Buyursa. Em gönöbüzde. Qaysemeге çağırıyor. Don Kabar деген YouTube kanal. Don Kabar деген. Riyat. Em bak gönüş. Жаңы bazarda. Bak soda bolmadı. Yok, eceli tartmayıp turun. Eceli tartmayız, mal tartağız. Bayke, kaçadan eken? 95? 95'ten. 95'ten. Bayke kaçadan berip koyun? Berip atat. 90'dan berip atat. Boldu, 90'dan berip atat. Mana yaşımız olardı. Tuğan, qanday? Üşüp kalpsın o? Kaçadan? 51'den sıra atam. 51 50'den sıra birini al sal. Erkek urgaçlar gene. 51 mingden suralıp atat. Kança aylıklar bular? 7-8 ayın terege. Biz çekedele жүрөбүz тугандар. Bazar öte kızıl bolup atat. Mına. Kançadan? 60 urgaçыбы? 60 ming surap atasыз. Kançaga soda boldu uşul? Жаңы эле? Mak sodаңызды берсин, he? Kançadan bul bayke? 45'ten urgaçlar. Urgaçlar 45'ten. Çoğurak kunajınlarga ötüp ketebиз boşonda. Kanday bolup kalat? Kançadan bular? 78? 78'den eкен mına. Artlardan көрсөтүп коюн эми. Тугандар, базарда жөн эле мындай басып жүрүш кыйын, тартыш эмес, басып жүрүш мам аралапчы. Туурабы? Мына. YouTube'га тартышта кыйын болот. Туган, канчадан букаларыңыз, 115'ten. Sekret mi bular, he? Yaşları kanday? 1 yaş. Ha? 1 yaşken 115'ten. Kança uşulu? Qaysi? Bunu. Bas. 55. 55. Soda bolu otağı bayke. Don Kabar YouTube kanal. 48 beri otağı. Urgaç kene. 48. Kançaga beresiz oyunuz? 48 jarım var. 48.500 sam qarap atasiz. 250'den beri koybaysızlar alarlar. Satalım. Sırazı alıp ketesiz. Tura beresiz tuğukta. Tura. Gelse bere. Ya gelsin doşlar. Şenlisi. Akıl. Sodaňardy bersin. Kana. Yak çoňoýup ketip atat. Ko bargan saýyn aralaş bolup ketdi de ötüp keteyim eke. Mana kançadan eken kana? Tugan. Baası kança? 150. 150 deyip. Bu Angus mı ne? Argın. Çamdırga da aytып koydum. Bazarda bir bazar kılbaydın. Arı çıkıyor. Buna açılıp turgu bazar. Aytып koydum. Siz aytın da sesini. Bazar kılbaydın. Emi ardayım şu yerde bolat deme. Ya bay. Kanday deydi? Çım korugan. Tiyakta hiç kim yok hazır. Şunday mı? İyi sayılıkta yok. Saylıkta yok. Gö var. Sayılıkta bulup duruk bazar. Olo adam yok de atışma yanan. Barıp geldik, hiç kim yok, bu yaka geldik degenler yok değil mi? Bilgenler jaza getirdiler. Biz yaş muzolarda erkekler baktar satatız. Urgaçı mı bul erkek mi? Kança sizni tartmayın, turuyunuz, alacakta qarap, 72 mına. Videoga düşpeyim degenler, alacakta qarap olsun, mına jigitke okşop, tura kılad. Soda boldu, oksakal, kançaga? 67. 67? 67 minge beriliptir, sodaňyzdy bersin, mına. Söktü. Onday bolgon. Erkek urgaçı o? Urgaç eken. Bular aldınız mı? Yok. Kançadan? Bağlarını aytıp koyuңuzlar emi? 65 tane. Satıldı mı? O. Urgaç erkek mi? Erkek. Erkeklerini alıp ketip atat. 65 tane değil. 65 tane. Buna kança eken uşul? 55. Urgaçı mı? Ha erkek eken 55 eken. Buna. Yaşımız olardı görseydi ana çoğunak ötüyoruz. 45 lira attır baykim. 45. Ha çoğu mu? 53. 55 mi? 53 kökende.
Mo qanchadan ekan mo uchovi? Bunun barını tartı alıp tek var, vurduraydınlar da. Yo'q, urdirbaylar chiqaramiz. Siz bozorga keldingiz-da. Kelmaganlar ko'radi. Voy, deydi. Manaki. Siz turazını aytdingiz, bo'ldi. Arzon qimmat. Qana bu angustar kimniki? Nibalarni aytdim. Qanchadan bo'ladi? Mana bu cho'ngrog'i bo'lor 47. 47 cho'ngrog'i. Bunun bo'lori Ha, 43. 43. Mana ortidan da ko'rsatayın, hozir. Mesniylar. Mesniylar ekan, mana ortidan qarangizlar. Yaxshi ekan. Ma'qul, sodangizni bersin, bayki. Qana o'g'illar kimniki? Esi yo'q bu. Esi yo'q deydi. Bir tugan. O'zi bo'lsa kerak. Esi yo'q deb qo'ydi. Mana soda bo'ladi. Aytib ketaymi? 5 kilo. Qanchaga 5 ga qilyapsiz? Tugan? 45. Urg'achi-mi? 45 qilyapti. Qancha suryapsiz? Qancha vasi? Siz qancha beryapsiz? 42? 42 beryapsiz mana. Qaranglar. 42, 45 suryapti, 42 beryapti. Momda yosh muzolarni bitiramiz, ana cho'ngdarga o'tamiz, do'stlar. Biz bilan bo'ldingizlar. Qancha ekan assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'yingizchi. 45. Urg'achi? Urg'achi 45. Ketganda. Nimalar bor ekan urg'achda? Turam da böyle. Nimalar qanchadan ekan? Bağlar aka. 58 tez. 58? Urg'achlar mı? Ha, 58 mingdan. Qanchadan savdo bo'ldi? Bir aytingizchi. Bo'ldi. Mo'miz yaxshi ekan. 54. 54 dan bermedingizmi? Bir qanchadan bo'lsa berib jiberasiz, buyursa. 56 dan. 56. Savdangizni bersin, ha? 56 mingdan bo'lsa beraman deydi. Bunaki. Bir tug'an assalomu alaykum. Qancha bag'lari? Yo'q, bahsini aytib qo'ying. Siz demaysizmi torpoqdan tartib? 45 dan 48 dan. Ha, rahmat. 45 dan, bunalar 48 dan ekan. Ha, voy, avaylangiz tevet ekan. Urg'achi torpoqlar ekan mana. Do'stlar, bu jag'i uy bo'lib ketdi yana. Shu bilan videoni jinkdaymiz tug'anlar. Sog' salomatda turingizlar. Har doim bizni ko'rayotgan bir tug'anlarga roziliklarni bildiramiz. Bayka qandaysiz? Bu mayda torpoqdan bag'ini aytib qo'yingchi. 40 mingdan. 40 ming so'm. Urg'achilarmi? Urg'achilar 40 ming so'm. Rahmat. Mana bozorning ko'rinishi bu bugun birinchi kun Kemin, Chuy oblusi, Chimqo'rg'on ayil. Bozor yaxshilanadi ekan. Sonun deydi. Mana ketdiganda desa. Mo'lada yaxshi ekan. Soda bo'lyapti shu yerda. Qana? Qancha bo'lyapti shu? Qanday spek? 80 dan deydi. Mana uyg'ilganga qarodat ekan. Ver. Yaxshi ekan mana. Voy, kechirib qo'yamiz. Ko'ringizlar, alizroqdan ko'rsataymi mana. Soda olatı. Soda olgan yerlerinden tartayın ha, bayka. Turan? Ha, mana urg'achilar ekan, hozir ko'ramiz qanchaga. 80 deb atadi anan. Ko'raylik. Ha, beraman deydi. Bozorga olib kelganin sotish kerak-da. Mana buspay turaylik. Anan ketganin uğalı. Bozor yaxshilab bayka? Yaxshi. Yangi bozor. Gönül yetişadi, hem gönül ketadi tabii. O bayka qanchaga berib jatasiz? Shuni aytib qo'yingchi. 81 ga berib jatadi. Qancha deb atasiz bayka? 2. 82 ming so'm. Ekon olatasizmi? Mana baykemni daqtar. Mana ushul baykem 81 dan qilib qo'ydi. Birov tarqil, birov monda ishib ekan. Bayka 82 dan bo'lsa beraman deb atadi. Endi kelishib qoldi. Shunday do'stlar. Mana jangirek 2 to'qol 81 dan olib ketib atadi urg'achilarni. 82 deb so'rayotmadi, o'shalar 81 dan qildi.